okhulumayo ngihle Sibonga Kakhoza igosa lamakhosazane ngihamba nabo noMehlobani abayigcina namhlanje besicelebrate isuku le-Heritage Day ezintombi sikhombisa abantu ukuthi ukugcina kunjani nokuphatha kahle lento senzelwe uMiss Mabaso ofundise inqubeko ukuqala kwethu ukubona ukujoyina intombi okuningi esikufunde khona sifunde sisenamile nguye owokuqala waqala wenza umemulo sasesifunda kuyo okuningi noma kunenkulumo zabantu abayishoyo ngeintombi but asiwanga siphethe kahle and siyathembisa ukuthi sizoyiphatha kahle. Ngithanda ukubonga ithuba ome ngaphambi kwenu Lungelo Sibonga kwaZulu. Njengoba ngiyimelana ngizosho mayelana nosuku lwanamuhla lokubungaza heritage. Njengoba silana sizobungaza iheritage ngoba siyintombi nje. Hamba nabomama bami abasiphethe futhi ukuyiphatha kuyinto enhle ngoba ugcina usuna konke obukufisa empilweni futhi inkulumo zabantu ongaboyilalela ngoba abantu bahlezi bekhuluma ungakwenza okubi ngoba nako abantu bakhuluma kabathosasilo ukuyiphatha kuyinto enhle engayalanga kwabantu abafisa ukuzala ukuzosijoyina kumele nabo bakhona ukuyiphatha babekezela ukubekezela kuyasiza uma ubekezela kuzoba yinto enhle empilweni. Bingelele okhulumayo uMama Simelane uSomehlo owaseyinkonjaneni ngibonge kubazali bonke abaseyinkonjaneni ngokusithemba kubantwana babo noma kuyiwe emakhempini bayasinikeza bona noma njengoba besemhlangeni sihambile nabantu babo sabuya konke bekusasekahle ngithanda ukubonga kakhulu ehlambamaya namhlanje sibonga losuku lanamhlanje uko-organize abathe basi-organizela lona ngoba nani besingakaze la enkonjaneni sibe nalo usuku olufana nalolu kodwa-ke siyajabula ukuthi iminyaka yonke selizoba khona. Ngithanda ukubonga-ke nabazali abathe basidedela badedela iy'ngane zabo saya kaNongoma emhlangeni bekumnandi besingasafisi ukubuya kodwa-ke uNkulunkulu usigcinile nje saze safika kaNongoma. Sicela ukuthi nabanye abazali bakhulula iy'ngane zabo kumnandi emhlangeni kumnandi ukuphila ney'ntombi singabomama bey'ntombi. Siyabonga-ke esukwini lanamhlanje uNkulunkulu abe nabo abantwana bagcineke esikoleni njengoba sebazobhala ama-exam. Ngiyabonga. Bengenzi lezi zinto zokudakamizwa la labe ngicela ukuthi ngifune abantwana ngiyabona bangigcokile ngizamile nami ngikhoze ukuthi nami ngicela isapoti ngiyifome ijezi amashoba iy'ngcabuzi. Alright, sanibonani. I know siyajabula ukuba la. Umnandi ngiyathokozisa ukubona abantu abasha beyigcinile. Sasibona kakhulu teenage pregnancy high. Ne-rate ye-HIV iphakeme kakhulu la ekhona. Angikhumbula kahle ngathi sigijimale ku-number 3. So kuhle ukubona lo msebenzi lo onje esiwubonayo abantwana besayigcinile esifisa ukuthi-ke abangagcini ngokuyigcina kuphela bese niyafunda nizokhona ukuba ngesingisi bathi independent woman. Amathuba akhona ni-aplaye ey'kolweni ni-aplayela amabhasari ni-aplayela abo-NSFAS nizokwazi ukuthi nani nikwazi ukuthi nisebenze niy'mele nishintshe nezimo zasekhaya futhi kuyasithokozisa kakhulu-ke njengomunye-ke wabaxhasi siyathembisa ukuthi umcimbi ofana nalo sizabe silokhu siqhubeka sokuxhasa unyaka nonyaka uma ngabe uzawuqhubeka.